Pinapalay mo nandun rin ang matin mo dito ko dipinakan ni Biggest Fresh Breakfast Crackers. Ano mo siya dito mo ka dyan? Sa mata kalitan mo ya? Salas talaga. Ya usah kan? Karena bukan sama tuh Turang ni bitang tulong. Oke na to may bici. Saru tira sa. Konongane ko lang kasi kuno na kanibuli. Susra nga manon ni bala. Kono na gele parents interview mo na. Salas. Kuno ka kilala na kuno kuna kay maram do boss, maram lo may bici. Niyo ngone ko ko na level libuli ko lihat apa kana kelas 5. Kelas 5, kelas 2, kelas 2. Kelas 2 sangka ingkay ngono buningan ko mele interview te ko na parents interview. Satu kung sarama ko na maramana ita kung kasi ni buli. Maramana ita. Oh, namo ngone. Isang sarangan ni pinak kanibuli. Isa. Oi. Kita sang-sangan kene wala todo ko bangkas ni buli mi kita sanga memboro at indora ka buli sang sarangan nanduro tulo mo nga sinra ni Wilika Right. na ABC sinra sarangan ni Baluta na kene wala nga kita santo pati kina bangkas ni buli ngone ko mesalis talaga mali kala si rua si raw tal ni kala si dua se batu nga sang korsara ko nomor lumay bicu tahu kasi ni buli ala ko tutur no ko do ko skarlis tali kiti na wala niya sana ombua may na naulu to house nimbolo bina kana wani turang na rokotui Nimbolo saka. Keke muni kita sarana pingkara bitu na pal ni polo niya sana ombua may na naulu to house o sa au na ombolo tal tunga berto na ubisa may na police station may na bawal Pinakarabi marroy. pinakabakali ko na laki pimarroy ito ng bongi may na namdo police station nimber ni kito ang karapan itabi may buwa Pokok pinaka Nungutar na tunggu rituan, na nunggu bakasama, na nung kakek nunggu tusar tunga, baka murid tunga nang barang dia kimbu. Pero sila ko. Iya mo nga iya, tapos talo ka kamu isu. Saya nggak boleh tani, kita tuh nunggu libi. Ni mau nalibikin ako untuk nanggai wala ka nanggira di hulu sumay. Kaya maramag imay ka pasot ka raw total nga may na gito ni blues kay ruan na siguro roy sauti. Andi na nirto men ruka totokan nirto gito. Aura ka chukun donay ta bonruta mo chukun tiki yote nang manni. Badan berde. Oy, ko Beret, botan na kino, oskin so tutu. Wadan ko na be kulundamu. Oh, Kristi siya dinangan niya. Iya. Aura din mo ko surin donay tambay, ro tambo to borin beret bataki tadi. Dawig sa numa. Au no mo talin din do virtu nang gay may tay. Doon na. Andar ko na kukunyal nila, siya tungo na maging bola ni. O ya, badan berde go Ro ko na lele, saya tunggu na magini bulu sara ni ombo tabi to nang bilo. Terangkan marama oso ndini sabtu kero mo kito mabini mina tsuna biyo kanyo ni kongwala ni bakal lelebu dina ni daka tuna koksi suba oso toka ngo suba ya bi kemuni na bi bubale ni ngole ni baka bubale ta na bi kemuni na Biki may mga libi. Siang mer ngole na non realisar gitu non realis support itu satu tsuna ngono ngono baka pini pina kale dono mo sanga ya tugu no Bodenberg kero sa interview te ko Tuko na nga badan beret. Na tim nin ruang ko na tim ibinak. Ako ni bitan nambag mengo na megang karon na witin. Kani karwa na iwala talaga ni ko ni ba yang sa tiko berto sa dos tan tara batangan dengan. Nang unang galitar rin kini ko wala man bito ko. Wala man bito ko ni may beran dari bito ko dito. Tuno kan ni may kita tungko baka kin may kita tumay ni mami. Irara. Mayo kalan. Wala tan bito ko ni sini wasi tuno ko ya. Fiji and the people are the best in the world. Gitu ko nga boden beret. Fiji, the land and the people. Tuno ka, Fiji and the people are the best in the world. Ya namaka Nabi ko itaki? namaka lutong gitu Nama kata juga nama daw talaga Singapore Hawaii artusan final lagi na nama da team ni marana roasted chicken Fijianan raw. Nakalang gitu girls naka. Artusan final pati kita team ni Queensland Reds Women. Ya. Queensland Reds Women sa pon rukam kada team ni Brambis. Iyo. Kepan bal Rosana final and I was in a Super W competition in Norway 6:45 p.m. Right. Roasted chicken Fijianan raw pati kita team ni Queensland Reds Women. Orto sa soto tiba na mata tim ni Reds nrua na Fijianan nrua. Watas. Iyo. Orto grestakin rosa ra kina bakara. Iyo. Nama tani wabu kerto ngai melis lo wabu mata kan nama tu. Ni nan ruka talo nrua. Yo wabu ni na kerto na wanele wa kerto na lin bengarabi. Iyo. En na iwala wala ngi torto morita ka. Erto morita tu berang ni bitim ni to chabe. Uno po cosa di bakatakan ng manelo ng botolan. Yan lo gue. Orto ngai bebe tango metekal te ko tango tole tolo ba. Ronga imbile na kalu. No mungkin nga apa kan dua. Iya pinakana iwas na kono konan ren nga mo tengo bito ko ni pinakana Biggest Fresh Breakfast Crackers. Sa pa ko tutuna pa kan ni pinakana. Ito na nonton mo na lewa. Na team ni roasted chicken Fijianan raw and the final level ni Super W
na pora wengo ni poi tini kali mana miniti me vitu na kalau kau na bambula tal tunga kena ya tulu mai viti Bula. ni bula bina kana kanta ni pora tu mai na korma kau ke viti mai lebu ka mai ohala dito sales mai bonole ngai mate na injini ni wanga kita bondu Oh, udah bukete. Si, hindi na. Nakakukuha ko ng bukete. Pero man na ni babu na namaka ni nung do tos. mate ni nam dondra Meta, Doon na namu. tarin na to, alin na naman kami sa kuning may. Kuno may na lang kana mata di bal. kita untuk ni QVS ngai wai nengan ngai mate na injini ni Ikaw wanga sino mo may? ko na talon jina Nawangan na mo. ngana wanga ni counter usa sintorong ro mai viti ngai mate na kena injini Hay. Au sa kata-kata ni sarto vidi de kichuna kai moni mo ngarto sanga me apala tinindi. Sang matangan indo na announcement ni. Good. Mento matana announcement be keta metu kun na pe keta pasti dia na ta pasaleng. Na kamera magsanta ka. Ngai kito ngai kento kento ngai duru mai tu ma. Sarro bola ka sarto kan indo na wanga kito bonto tu ni kira pati ken total na wanga. Si. Au bola ka sarto ka bango ni rusot. Sangai birte ken indo nandali. May panawanga kita bonto chikin me kolta ki panawanga kandua. Dugi silingan te. Sangai siling meluti wai. Ano mo to balele? Ngombe kami kitu satui. Oh. Me kitu satui chugu na wapu mena tobi. Sanggit doon na ta sa sakali. Iko to mo na mo sa rata ke gondo sa rabi ko na chum sa tike mo sa rabate ke teke. Okay, ano mo sa tuman ni sila. Sa pagko na wa. Au bo beri na kabertura kay mo wanga na to sa sanga kau Iya. ni seber ni rara mana panua. Saya pala rawa. Pero so mo ni mo to. Ngko nang boging butong go kito. Oh, sa gele ka pa kando. Sa Nanti ko na na sila din. Boko na ni. Bo iyo na injini ona na pala tala din na. Boy, sa bandong bulo E sa. buto tu na wanga ko sanga idiritu. Kaya pala malo terbi dila ki dili ka kami to na maya mo. Kita ya au sanga ngula ngamen to na tambi na batini wango sanga main tambi tu. Au sa rede tu ni sa wanga tu mo KVS. Apa baru to na tamba. Buto na kaya. Wanga tu mena be kora na bara be akete levo na aure din na tu bini sa wanga tu mai. Tua, nangono saya ko kinami ko na kaya. O di sakto yung matam. Sapa ka sa mata. Ay, o tinay. Chon. O tinay. Gisa ko na mama. Apa kayo na kasi turang ang lost tu sa kalachu kon lei ba sa non ko sa dami tia. Kla ko to wala man me tabu kino ngo. O ya mula do kina. Ya bilang di sebenarnya sing rara mana panua. Perto saya pala total nindini na kay mo ni wanga mani to sa ni lekel mo binaka kay me sanga isum. Right. Au singin dono mga ponto mo ponto wanga. Iyo man ang usay ro ko simber. Mate na injini ni wanga na injini le usara kay mat. Sin ro sar ngani total kaya pala Kalau panua. atin sim don dulu tu don rakita se tombini uda. Se me que tu sar tu me que tu sar tu mo kay wasa wasalim. Kanji. Me se o mai bichilim. Sai kung kay pas mo sa pweste ki gris may rope. Nirna ulis mo na daw kita na gitu bangko tatu teke meyawan na Olympic so na lis mo bangko ngang gaun ruwa tatu teke meyawan na ruwa iko to mo lis mame ko ni mo na lumi o tatu tang sa reke gaun dar sipik Itulah kan merama do man do temo lek-lekan do babni mana ci be kem ni ker sar do tali tak na live to my barong to my no be kabina den nga mo demu veto koni kino Baker's Fresh breakfast crackers Sangay untuk upusot mo tanong kita. May upusot right. Kondo na nangaw na sangay tarbo kina nawabu po mengkara ni mengaw. Kaya kaya ko nangkay ko nawabu mengkara kondo tamani wabu balabu mo. Sandi na. ibi baka ibi na kinang bala Ikem be Australia. ya kamu nguri na Sa internet wabu balabu jina sarang. Ngay wajib kana kena tol nawabu. Sangay ngole may ndoro turangan ni ngaw ngole may sugo. Iya. Sa taka chika nungunya ko sa tu taru sar chukor to na pale korte ngunde hey tau ya kita nungu chika ni santol to na wabu may ngau iyo gor na wabu po may karani go na tama-tama ni wabu balabu go kalelita la wabu tunggu isu na kena balabu sangai ertu betar ngontor turanga me pakan tita saranga evita na mita na kena balabu me kuni tu kono wala nga balabu evita sar na kena balabu na kena na mita na balabu ni wabu may karani tukun sar kono turanga ni ngau au na sendro tu kono bi ko evita na balabu ni kini wabu o ko bebe pangango ke pakaro tumbal ro na bitau onan tele ni wabu ngo ro tumbal ro na bitau ngo rong galile suma ya ro sarong ko mentor ngoni ana balabu ni wabu may ngau ndo na bongi Ano la ko rolita kan mo ni sugo la ko may se ko la na wa. ke bokai nambala bini wabu maingara ni mengau ke bokaro tombale taka ruana bita untono toru buki untono ngalele ni bogi dile bina katu na bola gai kalo serro tu nentele ni wabu non ro tombale ya ni rongali ni semua ni bita urusana rongo main tono ngalele turare ker marama nan den renga mo de ngone bita ko ni bina kene
Breakfast Fresh. Breakfast Crackers.